Central Lengakamadi, Union Home Minister Mayukta Fong Singna Riva, Committee on Tribal Unity, Cotu Mathak-Ta Oiba Thabak Loukhatfam Thok-E Haina, Coordinating Committee on Manipur Integrity, Cocomi Taction Cray. Cocomi gi Subcommittee Information and Public Relations ke Convener, Laikram Zayantana Kujekpi Dunangasi Thador Kiba, Cherolamagi Matungina, Union Home Minister Amit Shah na Mars Nipandagi, Manipur Fauduna Saliba, National Highway Singda, Atingba Matalehandana, Miyambo, Satoksa Sinta Holagani Haina, Fongdok Palay Cray. Adubu Cotu nangarang Manipurgi National Highway Singda Satoksa Sinta Ubada, Makogi demand Fangdri Bafava, Atingba Tamkigani Haina, Pongdor Kibasi, Fongna, Union Home Minister Bu Singna Bane, Cotu gi Thongasi, unconstitutional Oibatanatana, Laybak Asagi, Unity, Law and Order Amadi, India ge, Sovereignty the Fongna, Singna Bani Amadi, Threat of Bane. Union Home Minister gi Wafam in the Bamadi, Ikai Kunada Bahibasi, India gi Lobu, Ikai Bapivane. Kukizogi Lamda, Free Movement Yahaloi Haribasi, Lobu Singna Bane. India ge, Constitution a Piriba, Fundamental Rights Pu, Toksada Bane. Loinana, India ge, Territory, Manungda, Sangba Yaya, the Haina Ating Batambagi, Makoida Hak Late. Loinana Cotu na Makogi, Kukizo volunteers sing Fabapun by Yaro Haina warning Toruli Basisu, Laybak Asigi, Logi Matungina de Matik Saba Serak Pampam Tokpani Hiragli.